Nagdaghan-daghan maning gisod nga mga pagtulunan sa atong ebanghelyo. Nyag ato ning i-connect diri sa atong unang pagbasa og sa Salmo. Wa na ko kibaw. Ang hustisya maoy gitan-aw sa Ginoo nga importante kaayo nga atong palambuon nya aron makahimo tag hustisya dinhi sa kalibutan ug sa matas Ginoo. Nang hustisya ba kaangayan kinahanglan nga mogamit yud ta sa kaalam nga Diosnon, dili kanang kaalam nga tawhanon. Panalitan kanang asawa nga kulatahon sa bana, unsa may hustisya, mukiha o mupasaylo. Kana bang kulatahon ka ba? Asawa ka, yawa jud kay sa unsa may hustisya sa mata dinis kalibutan nga mupasar sad ngadto sa Ginoo. Imong ikiha o imong pailag kaso o imong pasayloon unya pakulatan na sa sunod adlaw. Ha? Natanawa, di ba? Wag mo iklaro. Gamitan lagi ang kaalam sa Ginoo. Ningon ang Ginoo nga kana di ay sala. Mahitabo gid na. Wa gi sala nga di mahitabo sa kalibutan. Pero alaot kuno tong tao nga tungod niya nakasala ang iyang isig katao. Ana. Nanglitan gi sagpa kasi imong bana. Nakasa to siya wa. Kusga. O nakasa. Nya kun imong suklan. Ang samang iyang sala, muos-os o musamot. Nya ikaw nga misokol nakasa ka wa. O di duha na mo kabuk nakasa. Ang sala man mo yatong kontra mo to ingos Kristo. Kanang tao nga nakaangin siyang isig katao pagpakasala, hikti na lang na o galingang bato ang liog unya itambog sa dagat. So katong imong bana hiktan na natog bato kay iya man kang iangin sa iyang sala, patakdan man kaniya nya kay wa man ka musokol tungod kay gahon-ahon na magag musokol ko ani di naghatag na sad ko niyang sala. Ako na say nakaangin nga mo grabe ang iyang sala, duha naming hiktanan ani og kana ganing galingang bato, di ba? Nya magpahigot sa daghang galingang bato di ay tubag o ayaw mo na ayaw gyud sokol hangtod mga lobo imong ngipon ana ayaw gyud. Na siya nya mosunod mo ana nga maong klases hustisya na di ra ba mo tingog ay mo na nakaingon ta sa atong tubag diri sa Salmo, agaka ako Ginoo subay sa dalan nga way katapusan. Usahay gud ang atong i-fight og maayo ang dalan na dunay katapusan. Kana bang hustisya nga dunay katapusan? Pananglitan kining lawas. Ingka di ko gustong mabunog akong lawas. Nya kanang imong lawas doon naman ay katapusan. Ipabunog lang na. Unsa may naa nimo nga way katapusan? Ang imong kalag, ang atong kalag. Wa nay katapusan. Nya unsa may makapatay ana niya? Unsa may makabunog ana niya? Ang sala. Mo na nga kun duna gani nakasa nya mura kag iangin kaniya sa iyang sala, pagbantay nga dili ka madala kay ang imong kalag nga dunay dalan nga way katapusan basig mao na hinuoy mamatay. Nya ang imong gilabanan mao ang lawas nga nagsubay rasdan nga dunay katapusan. Ana na siya. Nya karon iguli sa inyo mga saba pa mo. Mga saba pa di na. Tubag. Kusga oy. Mo ingon dayon mo, lisod kay padiray. Mo na ang mga apostoles nakaingon, Lord, dugagi among pagtuo. Kay murag purti maning lisura.
Na unsa man sa gisulting Kristo, simple ra kayo. Doon na lang kay pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa. Kanang lisos mustasa mas gamay pa kuno nas lisos tamatis. Hapit ko na di makita. Kung naa kuno kay pagtuong ingon ana, pwede kuno nimo ingnon ang kahoy, maluka ka nya balhin ngadto sa dagat, mubalhin kuno na. Na magiti dako-dako dang punuas mangga sa gawas. Suway ko ingon nga maluka ka balhin nga tugkaran ni kafe. Na to mubalhin ba? Iyo paminaw mubalhin. Ug naa kay pagtuo balhin ay. Pero wa kay pagtuo na mamatay na lang kag sultian na di ginambalhin. Pasabot ang gusto ni Kristo mutuo ta sa iyang gisulti. Ayaw na pagsigig analyze sa imong hunahuna, ditso gyud sunod sa iyang gisulti ug imong mapamatud-an nga mga usab ang dagan sa kinabuhi. Mahibong lang niya ka, nagikulata ka sa imong bana, mga 3 ka tuig, niya, nipuyo lang yun kaniya, nakuhaan na kag mga 3 ka ngipon. Pero, ang imong bana, nausab di ay, hangtod ni abot mog 50 ka tuig sa inyong panagtiayon, nausab na gid siya, tungod ato to ang kulata. Kadtong nangabit ang imong bana, nakaanak pagyog 3 ka buok sa lain-laing babae, nya ikapag mo ingon, ang imong mga anak dito giatimanan nimo. Ana. Ini ka Pasko, moingon pagyog ka, unsa may palito nako para sa imong mga anak dito sa tong 3 ka babae. Nya sa imo ding pagsulti ani, ang imong bana nakaamgo og wa na gid siya nangabit kay tiguang naman. Pero nakaamgo siya nga ang akong asawa wa sukad na diskubrihan niyang na ako'y mga anak sa laing babay. Nagsigi man lang gyapog atiman ako. Concern naman hinoon kay sa akong mga anak. Nya moingon dayon ang imong asawa, ako man kuning gibuhat kay nahigugma ko nimo. Nya kay imo man tong liwat, nahigugma pug ko ato kay sumpay man to nimo. Hala nindot ano? Kamu mga asawa mo ana mo. Mga yawanon mong dagko. Sa ato pag maglagot ka sa imong bana, natakda na ka. Nagpatakod ka siyang sala. Nya na influensya na sa nimo kadtong iyang mga anak dito, kadtong iyang napamabdusan, napaanakan, nangasuko sa to nimo kay punayan na manimog tamay, di naghatag na sad ka didto og sala, nakaangi na sad ka sala. Nya kay kadtong mga bata gagmay pa man to, imong mangkontrahon. Matod pang Kristo diri, bantay gyud nga dili mo makaangin sa pagpakasala niining gagmay mga bata. Na, patay ka diha. May pag-imong panggaon og maayo kay moingon pa ng imong mga anak ngadto katong anak sa imong bana ba ngadto sa ilang mama, ma, buutan kayo si tita no kanang asawa ni papa. O ana, maka-feel yo ko nga mama sad nako siya. Nindot ana no. Ganahan mo dili. Simba ko lang yo bagna agi mahitabo okay ra ninyo. Ano magsikir man magduko-duko, ayaw sad padiroy, ayaw sad mo na nagkinahanglan gitag pagtuo. Mutuo ta nga kining gisulti ni Kristo nga pasaylua lang bisag karong adlaw kapito siya nakasa, kapito sad nagsigig ingong I'm sorry, pasaylua lang sa gyapon. Kay kita gud usay mingon ta, sige kag sorry da dapugon ko nang naong nimo noon ron. Abusar lang ka na imong sorry. Mo bitaw usahay ako maimpierno gitingali ko kay ako ba diri kaning mga sakristan ba. Yan ko, dong murag sayop na, sorry pa der. So dong murag nagsayop, sorry pa der. Di lagi na ingon ana dong, sorry pa der ko. Kana bang sorry ba? Sige mo gamit anang sorry. Ay la pag sorry pag usab na mo diha. Sayop dito dong. Muna sakto gito inyo yun, sorry lang yun. Pero ambot kinsa ka na mo'y mauna ni sa impierno. Inana ba, no? Pagkanindota. Nya unsa may resulta? Mahimo kang suod kay sa Ginoo o malipayon kayo. Nya
Lisod kay nimo ang pagdumot. Dili sayon magdumot. Kusog kay kamo pasaylo. Di ba? Nindot kay tanan? Nya labaw sa tanan, maliwat kas Ginoo nga manggihatagon kayo. Bisag kadtong mga anak sa imong kabit, sa imong kabit, anak sa imong bana dito siyang kabit, or anak sa imong asawa dito siyang kabit kay napaanakan po siya, pinangga lang yapon kay nimo, generous kay kamo hatag. Ano? Tinoo dili. Mao na nabitay ning donate nato og slot ba ni palit og slot. Pader mo palit kog 5 ka book slots para ni sa akong bana nga kalima na nakapangabit. Hinaot unta pader nga mahunong na sa iyang pagpangabit. Tabang itaong kog ampo. Palit og 5 ka book slots. Ingon dayon ko, unsa kahano kung ang imong bana mahibaw-an nimo nga naa na sa ilaing 2 ka book kabit, mo palit na sa kag additional 2 ka slot. Nindot ano inana ba nga ang imong kalagot sa imong bana, imbis nga imong ipagawas, ipalit na lang nimong slot. Daghan ra ba kini atong gipamaligya ron nga unsa tingan ato atong slot? Divine unity, prosperity, and satisfaction through St. Vincent Ferrer and Mama Mary, Dupes SBF MM. Daghan kay ni 60,000 gunigod atong ibaligya. Palit kada kasa sa imong anak, palitig slot. Igkasa na sa imong silingan, palitig slot. Imbes nga imong iyaw-yaw dito, dakuan nimo grasya na. Samot naman namunga na kauyo na ning akong solusyon. Di mo masunod ani. Oy, nanarabatay halin di ay gahapon. Gahapon ni sugod no. Oy, nanatay halin. Pila? 122 slots na atong halin. Di ba? Pakpak. Ambot wa ba kay nipalit ani kay para ni sa nangabit na kung banawa tingali. Katuman tong niaging mga slots na to. Karon ambot nipalit na ba ka sa siya? 59,878 slots na lang ang available. Wala, pas-pas ganin halin, patay kita ani. Anak, no? Pero kadto bayan niagi na to mga slots, napabayay mga sobra tingin na 20 ka kanang kuan, 20 ka kanang notice ba nga digid na to maklaim kay na related sa Western Union, na related sa MoneyGram, na pagani usa Cash Express, sa patong usa kanang sa Zoom, di gyud maklaim. Mo na nga hangyoon tani ato mga netizens, mga online parishioners na idritso na lag sud sa atong bank accounts, no? Mas nindot yung idritso sa bank accounts or kaha anha sa lain nga kuan mga kwarta padala kanang wa ron mo close na to kanang Remitly, World Remit, iRemit, no? Pero usahay sa di sa ko ka-claim dayon na. Pero wa man mo close, nindot sa na sila og uban pang mga padala. Pero at least na nasugod nagkahalin, basin pa di ay. Mao man ni ang atong giingon nga makigrelasyon tas mga santos. Ang atong pagpamalit og slots karong buwana, atong himuon nga thanksgiving, pasalamat og pakighiusa sa tanang mga santos nga mitudlo nato sa atong pagtuo, mihago pag-umol sa atong pagtuo. So doon na 122 slots nga makahiusa sa mga santos nga tanan. Basin pa de, mudaghan pa ni. Aron nga ang mga santos mo'y mutabang nato nga dili unta ta matakdan sa sala aning kalibutan, nga makakita unta tag tinuod nga hustisya sa atong kalag, dili lang hustisya sa lawas. Kay kaning hustisya sa lawas usahay way kapuslanan, ngano man ikaugma basig patay na ka, sige kag laban nga dili ka maabuso, nya karon dayong gabi patay na diay ka, nya sa imong kalagot nga giabuso ka, ang imong kalag pagkagabi purting pataya tungod sa imong pagdumot, no? Mo
una ay nalamog dumot-dumot ang kalagyod mo'y atong hunahunaon na ay nagkiniha ay bahigyuta gipadadaan pa kog suwat tabangi ko pader kay ang akong gikiha ang akong igsuon nga giilog ang among yuta gikuhaan og mga 200 square meters di gyud maminaw musukol gyud buruka tabangi ko pader og pangitag abogado nako di ko ihatag na lang na sa imong igsuon pila raman silang 200 square meters ingon siya 300 square meters sa masay akong yuta pader niya kuhaon ang 200 100 na lay ako nako ihatag may na lang na imo napakay 100 kaysa magkinihaay mo dito nagsuon pag yun mo naunsa ana kamo o kamoy anaon inyo yung ikiha tungod anang 200 square meters nga napa man kay 100 nga nahibilin ha mukiha mo buangon sad mo oy daghan kay nato malipat ana matapos ra na matapos ra nang kinabuhi nato dire kanang pagpuyo nimo anang yuta matapos ra na bisag kung sa kadako sa imong yuta mo pauli gyud kas bahak mo pauli gyud ka atong tuang 6 sana 6 by 2 ba na ana 6 by 2.5 feet ana no maura gid na imong kuanan imong mapulian ay nalag tuga-tuga diha kapoy na kay na imong gibuhat no ang nindot ang kalag way makailog way nay makailog sa langit wa gyud nay makailog dito sa imong bahandi sa langit wa gyud matud pang Kristo pagtigo mong bahandi dito ayaw dire kay ilogo na dito way makailog way anay way taya hastang nindota mo na panghatag lang na dinhi palitong mayong slot ilugan kag 200 square meters paliting slot nga balig 200 slots nindota ana nung di man mo gyapon mo to pati naman akong explain nindog lang tayo